Mweshi habari ya Rugiri. Iko sana bwana Baya. Ule mwega mheshimiwa. Sasa buru mugeni wingarenge. Togetheka sana. Bwana ntubonkaribisha ndio ne. Na njike kanya ka ntubona ngona chiwetanga kidogo. Ngethi antu batigane West. Yes. Aingo tigiona bare bonde bandikirete. Na ibabega. Asante. Ibwega sana mheshimiwa ni untobo kwatana na bawotwe rukiriro na rwakirega rugarone ni unto mbuga bwa muntu uria atikwiribu bwega sana ukethirwa ugitambulisha mheshimiwa. Woni beta David Karevi. Kana mheshimiwa rewe bakwenda ongonga kidogo. Yaba kwenda gukura kantu. Kana chairman wa Jubilee Meru County. Yes. Kana former councillor. Woni ndare mbiwatiganya West na ndare nyakansilo ngomo miaka 10. So no Karevi. Yes. Nakarevi na kwenda uchoka gitene atigania ko birango ingia njiriretie. Ndono choka gitene atigania na mbile kile ngoira chindanjirete chelemero kudira. Ande inyo na ke siasa nkarangite siasa yake mingi. Lakini kwa siasa iteritaya. Yes. Ande no Karevi. Mheshimiwa tugethi na mbere labda kweka okuano atugete kwewa hore wathani ni ukanyuma na thaino urenda gucokera kairi kendo tu akuhikinyaniria mirandi ra wambiritie na etatu gakweka Amerika imirandi iri kwino mweshi kambuwe mba bwega nonto bwarengo karibisha na mbuwe tigania ndio chalo MP 2013. Of course in experience and the council in cheko network na birikare. So ndambere that very fast Nigeria project brand mingi. Anokorikana itare ndo kumere mpiro revolution ateka place hiro to change to kumere new constitution. So but mzo na tilimere kwa namba jitigare kidogo cha previous regime. Yes. CDF na kutarea mapa mengine both that time ndombere nyamba chiche tiare tena mbere kuchenji moche takendoi ndagira tubatiganero to manifesto ko kana manifesto ko wetu kare kunde roe tigane to kunde roe tena Nigeria ndo nyingi mno tigane nda connect na mbere chiche tiare kidogo mbere chia mbere ku Chokwe County enda mbira ku connect ndo cheta wa Kingiro water irrigation Mwithanga weta na Kiveo bado chote weta kinjawa tima matangi yao ndio na kulograte tigane ya steel kana chuma ya moya ndiki Karevi weta nchiro rego weta kinjare rego weta kana rego weta na watu wale ndage weta laira ndage matangi roenda connected kwa tigane west. Yes. Na inya project imoro ngindalo bekuma national irrigation national irrigation inda onto agenda kware kwa tigania West green. And then first priority number 2 manto education ku support schools na education. Nda terenda trima former MP orare kwa tawakel Dr. Kilemwira kwa ajili ya school ya TTI. Rumo nda tada mekira nda meurana nda 8 acres. Kenda school ajili nda sponsor na egana 20 from everyone tigania. Yes. Wato mba ajili technical institute haraka. Na choka ndareta gende toke MTC ndana tiganya West ene miathana vaine na take off. Na mambo mengi ndachoka vile ndayukia kwa problem na Meru University kwa quotas. Yango bachira mbesha ke national government kana bo mamunda no aturana ndo nyingi mno. Na mambo nge ko da taito ndi ndara taito ndi ndana tiganya West. Yes. Taito bonga mtu na taito kivacha ande kwa ria tore kivacha ande Karevi.
so yo manto na bidria maingi ya mwate talekonto wala project unaenda bi venande na vuru project imunda anjiriria aroro nkoeta weto yaraka yana ko itangie to iroke ke kurastion to gitomba ko ikirorwe weto muithanga ronku renda kira to tomba kona support from national government weto kengero kwamre project nyingi muri chigwamete onto chira wacha karevi current MPO wa project hicho ndi karevi anyirite ndiko watomba ko kuendelea chone bono tu ocha lelo MPO to biru kwa project ni mtu fulani mtoteka ameruta kenda the community pia wa personal ndiye mwingi na utete mwingi ndi mambo ya mengi atigera munya to vakenje wa oria to va kimkomo oria bambeo oria bawati bagura project nyingi bona ichakarevi na nyingi ambereri tavira weto rosta ndio mundanyane account lakini ambere mebwithia la bwithia permita lakini dayo weteroga ko nyako mtoto mto support na manta mingi ndakateta youth service ndata na kene na kenda sio na relocate school era yare ko na 3 million kenda ruto keni ne na pamba kuite manta mingi ndake to kingo ndakuwa oninde karebi nke kona kanya kange no to experience pia na nde mchapakazi no nte pigania bwega na twamikie mbere kwena kiuria kumba yao kurekia muri atire mweshimio ndi uri atire kuigwa wariria mantu jegie uria waretere mirandi ya witi na mbere kire gijigo bunge yatigania wezi ndiria wari mubunge ntereiria nkori atire thina chia tigania west oratia kali 2013 mwanka 2017 re no chochie kutha hiji kana thina wiche change thina injero irio thina irio thina roje irio bando ambo weta kindu ya area ya rana na givemia change na isiro na arawa gaiti na area drive ru tukona inya pipe yeroe onto ando banara weto na bana miunde na tungwe nya sana bona bane tie kutethia ndo kuwe ko bachora project ine na national government national irrigation kana kwa ministry of water atena baadhi na kuthinya ndo wasiri water na tukabakira irrigation bakomba kurima nawe miundo mnene na tukomba kuona irio na tugabia kura na bia export na ndiange ndare na tware na ndare ndekora tenya wasiri rare oro etawa malwa etwa enda bangeta turutaro mbutute kwa area tawa mbututi ya area ethare na swamp ekaro swamp samani sana ne area samani sana rwero watakero rungi mno twara plan ya roringa ruitia nchura kibariki nchura nchero na roro bwiru weta tikanero watenye siro watenye gembe so na ne andisane tana water and tana irrigation or not tana authority so antobatika never kaya kona roe kwendera kubugi mno bana mbaya mweshimiwa oliuga project ira wanjeritie nyinge imwe chiacho mweshimiwa alega ore kuthaiji honorable Mutunga atira iro agicitithia na mbere ni unto ugaga iji chiari chakarethi urageria kwaraniria nawe at least omwira athirekirie mirandi witi na mbere ira wanjeritie na jabu wewe ontore project mewatirima ya ore bonda kuthira ndewe kuma pale ndewe kuma kitena 2013 ndaendelea na project ira chonde kile miare achonda make sure mbere nkuthirira amberetie ambenda consider hicho ndio project cha community teacher kile mi ndego monda anjiria chagwa ebono twende ndaitigetia inyora koroya na chago chimo chari cha long term ndo ya irrigation chari nya phase 1 phase 2 lai chia uraga yake nilevia chino kona barabara wetu kunene sentani
ndatienda gira kilomita 3 lami lakini mwangaza yetu bakongelo nya nusu inch Natiete tuwekera barabara kuma Kenja miavena Mikindo Road na lami na former governor reto Munya na ika ya amburirwe timba weterwa ende ukayakona the current leadership yes mantoya na yo mbuga buru tekume na kwege ntukingo atakuwa nukona thirikari ke na position then government perform new government nakonsider mambo mengi nukona tiganyo situ tuna bahati tukona chairman wa agriculture yawe mheshimiwa wetu Dr. Mutunga no chairman wa agriculture ndani ya parliament position is the equivalent to a minister na ikono toko na minister egembe tiganya toke wa chairman wa agriculture waya na hapo imenti toke wa itivingi pia chief justice na PS bangi na vingi ukitekera kibiro tete mno uningendera nyanga ko bawane uchoka parliament kya kuringira kura ngachoka parliament rengi kalobe kanangro kitekera chairman wa committee any committee yes Kirutango ya kande waziri onto for example chairman wa agriculture na mheshimiwa Mutunga na parastato ngologe parastato forte then ministry agriculture na wena ginta ke masio yare onde ya anda weno bwiru baromba nya CSR ko nyamwita CSR corporate social responsibility ba utede na ka project nyande ko ikira kambo kamo ko ikira ka something kidogo wena parastato forte no bwiru ko tetipia ni ngo ko lobby ko nangiro Number 2 nukona tigane bonku eta igro nyala minchi mwe tena baadhi mnondo tena atongori bana ndana brigade ba bombi ko tutebia wono bondo anda kia kana bonda bangete ko buidia ikulobe no walia nchero ara na Meru technical Meru university sorry Meru university kuna barabara chia security road yes ndatienda kira 1 kilometer kumonchero kumayukume toraba area tawaka mitongu na ndenda ta kusungusha kana kudilonkia barabara unda university no tawa security road na yo monka metoria loria ga totora na lo ire ke na rito baba ego na tuba ire ko benefit yes okay ko elia Kenja marketi ko dilonke tuena kwena to barabara to tinge mno yes weta ngondo na the same weta mbeo ka na the same na tena mtu eta wa engineer kinoti ndene kura eta Kenya Urban Rural Authority yes ora nuare pwede geto barabara to tuale to pwede abra kwena ta no kona rai mona pwede ya Meru town abo ibia bypass abo ibia to barabara to tinge mno agrete la mi avere ya no manka wa barabara mo kilomita 3 ende mheshimiwa to ko ndo ta low hanging fruits uteta ko chwa intogira vile woro na kwena tindo mbike ko yukiara karaka aperu eta karomba eta igura kaera kinoti engineer kinoti tutaidia na barabara to kinya kilomita yele avere market chiawe that is my agenda ngokuma ko chiro era ira ko na chiro ngame kisha gordilo ngona na lami eta kenja tu ekera ko eta godona tu ekera ko tata mbeo na ara tu ekera ko kila mahali to na mtu mbike tutaidia